arten e ko woni concret kon ko tawata kon ɗum ɗon on mi wino en hina hottagol koko woni kon ɗo no laaɓani on fop hande ɗo ala ko on ɗum no waɗi mi yeeti e mi waɗani hande live on comme j'ai dit ko piiji ɗiɗi ara noon e majji ko on fop kala nanoyɗo o audio an ɗo on fop kala yoyɗo live an ɗo wota on yawito minen min yawitaki min yi kadi batte ɗen goy min yi duuɓi yimɓe no etade ɗo gertagol ɓe ronku en jokki haari en ronku yiwde laawol ngol ko nde wannoɗe ngol laawol ɗo hande ɗo guine en fop woni e gootum ɗum en fop ɗo hande en tabiti e woota wondema o yita o déjà pinkon remarquali ɓe reconnaissa ni on wondema ko onon jogiti pouvoir on ko ɗum hande ɗo sino wiyede wosimo wowlali pulal heɓata mbuɗi mo min siko mi wonno ka place mon ko ni mi waɗayno mi wi alhamdulillahi rabbil alamina o reconnaissi ko minen jogui pouvoir économique ko o reconnaissi ko minen jogui leydi ndi ɗum ɗo ko victoire ni min mi yaha ɗum ɗo few ko boni yo jama on wowlu haala an kam parce que ko min jogui laamu ngun ko min jogui doole ɗen min miɗo weltori ɗum ɗo min mi ƴettata ɗum ɗo few mauvais mi faala on fof kadi yo yir ɗum ɗo comme étant un signe de reconnaissance heɓuɗen si tawi CNRD wii ko kañum laami ɓe faala wadde ɗo hay langue ɓe changena en haalaji meɗen ɗin fof ɓe impose laam haala ka yimɓe ɓe wowlata alhaali leydi ndin holli ko hombo haala mum imposete mi faala yon faamu ɗum ɗo moƴƴa haɗa on ƴettali mauvais ko fewndi hande ɗo ko Sékou Touré wanno kadi sifa mum seytan 76 kako 75 o wanno ɗum immagol ngol tukka commerçant ɓe wiya ko kamɓe waɗi kono ko wanno on tuma ko har réseaux sociaux ala hari ko radio goto woduno so on ɗo radio goto yalti wi jama on fof ko julaɓe ɓe woni on e weelinde fof ko ɓen ɗo yananayno joni noon kon ɗum woni ko worɗi ko min ko woni e feƴƴude Libéria Congo e mapini mi na ko woni e feƴƴude Laguinée ko Laguinée on la situation est sous contrôle kono goɗɗum no fokkiti Libéria no fokkiti Sarlon kam wanno riva ɗon ka tawata ko onon woni ko hulana onon wonɓe toon musidɓe men tawɓe ɓen hino aami wallitagol e ngo cippiro ma no waɗani ɗi sikki onon on daɗi ko ɓe waɗiri ɗum ɗo ko fiyo ɓe yimoɓe yanana mandingo ɓen e fulaɓe ɓen na de yo libanais yanane na yo chinois yanane na yo indien yanane ko yo ɓeeɗo ɗiɗo iwɓe ɓen ka serari ɗon jananiri mandingoɓe ɓen en d'autres termes ko fokkiti kon e sous région on ɗon ko guere hakkunde julɗo e kefeero ɓeeɗo noon ko honɓe représenté ɓeɗo ko ɓen ɓe mi yeeti on ɗon fulɓe ɓen e mandinkoɓen hiɗen andi noon ko honɓe ɓeɗo ɓuri ɗuɗude ka yaasi ɗon si innama hande ɗo yo bonnanmo kala mi yi vidéo ji no circulde déjà ka woɓɓe woni e yaltinde ka magazine ji sumuno ɗi tawata rien à voir Libéria ton hiɓe yaltinde ɗin ɓe famina awa ko magazine ji fulɓe ɓen fuɗɗama sunnede fiyo woɓɓe go déjà fuɗɗo alors que noon ko makiti huɓɓunoɗo mo tawata sana rien à voir ko incendie waɗi courant on makiti sumi fulɓe ɓen ari inni wallite men no yaltinire woɓɓe fuɗɗike yaltinde ɗin vidéo ji wiya on yii minen déjà min fuɗɗike sunnande fulɓe ɓen ɓayɓe yananata ko na wowlede kon kamɓe ko ɓe sikkata ɓe natuɓe ɗon fof no yaltinde o marchandise ɗon ko ɗum hana waɗede ɓe nata joni e makitiji moɗon ɗin donc haɓɓe hoore onon fulɓe wonɓe ɓen Libéria wonɓe ɓen sarlo yettude Allah onon hiɗon ƴetti disposition kono si waɗi tun kip andite lebbi seeɗa ɓawnoɓe innono oustage Abdallah Mombeya nangama sarlo woy ɓe yeɓe waɗoy toon discours fi innugol ngol ka décembre wondema kawtaljo ma julɗo on kawtaljo ma kefeero on so defita ñaama ko ɓe waɗirno ɗum ko memmingol toujours même probléme o mi woni on e wirde on yo kamɓe chrétien ɓe ɓen yo ɓe yanan julɓe ɓen si ɓe yananay noon ɓeɗo ko din pierre 3 kuɓe woni e waɗude en ɓe raɗo hoɓɓe ɓe tañƴini ɓen ko hoɓɓe alors que na hoɓɓe deux ɓe régla probléme religieux on trois ɓe régla probléme économique on fiyo ɓe hettu jawle leydi ndin kamɓe ɓe considéri ko ɓe jananɓe ɗo ari hande ɗo no weelinde ɓe no sattinande ɓe alors que adna o no satti un peu partout donc nodde musidɓe mo wonɓe ɓe Libéria mi seyi goye hendagol notabilité ɓe go toon mi noddiɓe hankin ɗo soni kono tawi ko leere julgol ɓe ƴettali mi wowlata wonɓe ɗo mi geray noon ha min humpodira mi yettoɓe onon ardiɓe fula kiisɓe ɓen e nder ɗi ville ji ɗo ɗiɗi fuɗɗe fewndo ɗo waɗugol sensibilisation mbuuɗi mon wata o maru ka magazine ji moɗon ƴettiɗi fopta ɓon ka banque ji contrairement e Laguinée ono wonɓe ɓe Libéria wonɓe ɓen sarlon sense mbuuɗi moɗon ɗin dollar naɓon ɗi waɗoye ka banque ji go'o wota on hulu fus nango wiugol on dogay ma dogi non ɓe gure moɗon par ce que objectif on mi yeetike on ko ɓe sasin on to yalton on sasata on dogata e nokku par contre wota on amu yaltugol ngol fuɗɗogol sensibilise gol andi non régime wonɗo e wadde ɗum on na régime mon dey wota on hulu ɗum ono wonɓe ɓen Libéria e wonɓe ɓen sarlo wota on hulu gacce ɗen ko wonɓe yanude ni yalte yeeto ɗon ɓe huɗidu ɗon ɓe wonɓe sodande on ɓe wonɗo yeyde de ɓen e mum
yeto ɗon ɓe ko woni e wadde kon conflit on ti kon victime wota on amu yaltugo waɗa on déclaration wallahi sen waɗali on déclaration ɓe imoto ɓe bonnana on ɓe considéra ko onon woni ɗon walliti laamu moɗon ngu onon ti kon victime c'est le moment yon fuɗɗo fewdo ɗo yaltude waɗon déclaration ji andi non ko woni e feƴƴude kon ka frontiére man o riva ɗon parce que fop ko reeni ko woni e wadde kon entre Libéria e Laguiné alors que non nden tumbere ka ɗum woni e wadde ɗon ko Libéria e Laguiné e Sierra Leone woni kafi nden nokkure ngon fleuve ɗo ngol cangol ɗo wona ngol tippirede fi mum ko ɓeeɗo tato non jeyi ko waɗire noon ɓe iwriri terlen ɗa on fara noon ɓe yehi ɓe huɓɓidoyge ɗon ɓe huɓɓirali nge nongowa ko huula kon ko biyeti on noon ko nokkure nde tawata rébellion ilimo yusi ɓe anda kono ɗin rébellion ji ɓe anduɗo ɗin ɗon fof ko honno ko roof ɗin ɗon fap hiɗi sévisude on zone ɗon taw yeggito noon verni pivi no mutiri ɓe anda hon to woni hiɓe hoolimo ka nder burure ton hiɓe yaade noon ɓe kosinoya ɗon ha ɓe gera ando ko hon to woni ɓe heɓa no ɓe ukkira yite donc ɓen ɗon kañum kadi ko yena yeekuy woni e wadde ɗo ndiyanno ka nder ndiyam pooɗe moƴƴa noppi moƴƴa uddi ton hakkil e gite komi wowlani on kon fap yaltiti komi wowli kon fap mi wowlirali cakane mi wowlali ha ari on naniɗo kadi ɓe fuɗɗike wowlde mbuuɗi yo sense mi yetino minni sense mbuuɗi moɗon ɗi waɗon ɗi devise yalti noon ɗi ka banque ji naɓon ɗi expatio ɗum ɗon ko wonɓe Laguiné ɓen jentite moƴƴa ko moni wolde kon sennidiron ɓe inni y a pas de crise de liquidité donc ɓe yalti liquidité on kamɓe ti wowri nami wowri ko gotel e piiji ɗiɗi ɓe suɓoto wondema mbuuɗi ala e danso kaɓe wola honti ɗi yeeyi ma ɗum hiɗi woodi ɓe ƴetta ɓe jonna jama ɓe wi hiɗi woodi ɓay noon ɓe wi ɗi woodi d'est en ouest sud au nord en fop ɓe immoto yaw landitede ɓe mbuɗɗi son jooɗike ɗon lannitaki ɓe ɗi mbuuɗi ɓe wilitay ɗo iɗon andi kono ɓe wawiri noon ko woɓe ɓondude ɓe jooɗoto ɗo joɗɗon ɗo habboɗo yo goɗɗum iwno ko on immoto waɗon ko heddi ko encore une fois sendite yewtere nde wonɓe ɓe Libéria yalte waɗon déclaration ji wonɓe Sarlon yalte waɗon déclaration ji andi noon ko CNRD memmini o guere contre maɓɓe on tawtata on yiɗa andi noon kañum kadi on fop ɗo rondi sonja goto on wota ɓe ara ɓe bonnana on mbuuɗi taw accuka magazine ji moɗon taw dogu no yalto leydi ndi wota ɗum dogu yaltina o leydi par ce que ko ɗum CNRD hooli o laɓɓinanaɓe on ɗon ka muɗum ɗon ɗon wondema kon Libérian kon lewne goɗɗo raɗota ko en plus de ça arɓe ɓen ko arɓe tawɓe dantodira e maɓɓe ko ɓeni wadde ko ɗum ɗo hooreɓe moɗon ɓe yalta e waɗa ɗi déclaration ji laɓɓina ɗum ɗo pos wowle e haalaji ɗin fop wowle e meni wowle e temene wowle e limban wowle ko lowte ka fop nana anda wondema kon victime au même pied ko kamɓe kadi wonɓe wadde victime on ɗo on dogata noon yaw hay nuku na onon sattini leydi ndi ɗum ɗo waɗay wonɓe ɓe Laguiné e yaltono mbuuɗi moɗon ɗin fap exigeon kala kam jonnaka to kala kiosum banque mo yawɗon taw yawdo e kios ji yimɓe ɓen kala banque mo yawɗo ronkat man ukke yite banque on ɓe yaltina e mbuuɗi ɗin ɓe jonna on ko mbuuɗi ɗi ɓe ƴetti ɓe financé ɓe senditi otoje ɗo ɓe senditi cuuɗi ɗiɗo fof ko honto ɓe yiti ɗi mbuuɗi ɓay tum ɓe waɗi on fop o yii opulence mo ɓe woni on e muɗum ɗo on yalta e ukko yite banque ji ɗi si ɓe yaltinali mbuuɗi ɗin ɗo mi wirno encore une fois j'assume komone wolde kon kadi si ɓe yaltali ɓe jonni on mbuuɗi on ukka yite banque ji ɗi si on immaki tuttuɗon ka himpare salarié yoɓe on jooɗi ko on fankiɗo billahi ɓe yawto iɓe jogii mbuuɗi ko ɓe maririɗi ko fi mascarade maɓɓe kono ɓe proposirta e élection ji yayi mais ɗo ɓe ala mbuuɗi pooɗe moƴƴa hakkille mum onon kadi ndaara non hoore mo logique on goɗɗo mo jogaaki liquidité no fokkiti élection ka tawata missionnaire ɓe immete naɓe 33 préfecture à l'intérieur du pays ɓe memminay ɗum hana ɓe wallina mbuuɗi acce mojo onon kadi jooɗagol yawo hoore moɗon on yalta e exige non CNRD yoɓe yalti mbuuɗi mon ɗi jeyɗon ɗi na salma fo arɗon ka maɓɓe ko mbuuɗi moɗon ɗin aran ɗon wota on jooɗo deƴƴino ɗum ɗo yalta e tappon ka tabal etto mbuuɗi mon si ɓe jonnali on ɗon ukkeyeti e banque ji ɗi si tawi ton banque ji ɗi yi andi ko ɗum waɗi ɓe yaltina mbuuɗi ɓe jogii ɗi hiɓe jogii ɓe ɓondude ɗi ɓe sali yaltina on ndewndi hiɗi woodi hiɓe jogii yer ko ɓe haaji torto ko si ɓe yaltinanali on ɗiɗo ukkeyiti e banque ji ɗi wassalam